Oh no. You have to be no ma don't know acting no. No video janding. No nafima. I mean langan dia defata dan dia defata kono miyata miyeto jamaa nga defata. Don't know hakune men. No. Ini biro ma video janding ko inspiration mi woni hebude non na inspiration relation men. Ko min jotto mi mijito ko woni kon wadde Guinée ko dum mi woni wadde fimo. Ko no anda fi Guinée. Hayso mi anda kono la ngandi Guinée en wondo Amerique Guinée en wondo Europe e Guinée en wondo Guinée en tout so fayda en fo en relation on no wodi e content on sen dari min ko fala ndem fala ko men e tudum do mi wonda halde min ni ma joni wat video ko hakkunde men no na yas jodo miji to da you know min déjà andi mi da réseaux sociaux mi gollay tun ton woni kono mi yida yowgol ton fi wadugol relation men on ton okay min ko golle woni wadde ton okay to ta siku fi la wadde contenu ji piji min ko mi créateur de contenu okay mi jodo mi winda la way wa artiste pentay no na artiste pento artiste créateur so mi jodo mi winda ideji ko mi mari kom mi posta mi dumanno so yeah no fala ke me yetu no me sikka ko fi mariage men ngone halde no mariage men ko ta ko réseaux sociaux ta mapo okay andi ngol ma déjà inspiration ji ko mi yabata ko na fi relation men jango video mo windi on ko fi jombugol rewbe dido rewbe tato rewbe nayo ken lan jombi rewbe dido ma tato andi ko no horen den fuddi kala musti mami yami walo seeda nani what fala jombay ha sappo quando cadendo ini video ji mari video ji ko fima sa yida di sansu hande bembe mi ngabira ngal men diskutude non wadde ande mi yeti kebe sen hebbe be ngala be ni tirde yono bay ko dum halno da ya ko ko am yeti nakam no parce que mi fala kay yobe jodon be sikka sen hebi be ko kambe wonde ngini tirde har na dum kene an goddo wata ma yeta di goddum hara yeta kinen ba min ko am yeti no mi fami kono hay kambe tigi be lande la be ni joni son hebi bibbe ko honno wondo ngini tirde be min ni be Mamadou ni wo sen hebi bobo gorko ngini tiray mo Tupac sen hebi bobo jiwo ngini tiray mo Biggie aye ni biro ma ngini tiray bibbe ben Biggie e Tupac na dum nginu da non ko non fala ngini tirde bobo ben goddum hara no woni different hara fayda duda hara no woni unique sans en seda fuddo den goddum go kadi sa ndari for example do ni inde wa Tupac fala ngini tirde bobo jullo Tupac min mi fijayno woni min ko mi inni ko ide mi jonnuno min ni sen hebi pay ko sans en culture on seda hara na continue gol innugol inde wotere de en sans en woni culture min nali ko din indeji don subiden dum non ko example andi an goddo da tas da fijude mas da woni o serie mi fala kay we jodon be sikka you know sen hebi bibbe ko kambe wonen initide har nano sago an sen yewti goddum enen ko enen yewti namingi goddo go sago nga yata ko yasi wada dum non to jonnon biro ma no jodi no moni fi goddum hay ko hewtali taw e ngala pay koy e ganda compte may beten pay koy kambe be moni ke déjà ngini ngala intide pay koy kambe no the jonna stress mo de sam yelo joni ko laptane mtala mari problem stress joni andi ko watta noddube yewton ton nani parce que mi anda ko ndetuma like wonde ko a série wonde na série joni noddube yewton ton ko wonde woni ko hewtini on do hande ko premier fois en argol thérapie tigi tigi yo ko adilando mi ngala faamutirde okay o defata
ko lawɓata mo haɓɓiti asikay ko kanko jombilan min kadi mi yeƴƴiti mi jombi mo golleji ɗin woko min sendu ɗum do wata marsude mo ɓe waɗi golle mum ɗe mi susta wolude ka suudu hara ko ɗo dari o darto ɗo kam mi woni ɗo ni mi ronki ha mi mijitike min ni wonno solution o ko ɗaɓɓugol deuxiéme femme ɗum noon kadi a susta wolde o faltema piide min noon ko onno mi watta joni noon mi nani ko yewtoɗon kon fof on andi lefol goto wawata ñawede joni acce mi yewtida e sonnajo mi anda kanko kadi konnugo mari ko wiya nani wol na madame on kono woni ko hewtini on ɗo hande hay mi anda kontom fuɗɗoto dépense o jonnatalan hande kay no wayro hami jombaka mo dankotakolan mi anda ko combien de mois woni joni o jonnalan dépense ko ndiga mawdi ni oɗo noon habbi goɗɗo no wawi wondude acce o yewta acce ha o yewta nden onon kadi min jonna on tour mon on yewton yewtu madame on yii hay si mi uditi hunduko an kon ɗo ni mo faalalan piwde kono ɗum gasirta ñande wo ñande mo faala howtude guine mo darna suudu mo inna wo mo jombay deuxiéme femme hay alalan dankade min ko no jombirta deuxiéme femme gorko goyno wawi jombude ha rewɓe nayi ko noon woniri kono muññe o yewta ko noon woniri muññe o yewta nam yewtu madame nan jontima na noon woniri few awa gasi joni yewte na noon jaɓantama ɗum joni on andi ko ɗum min woni komi faala haray joni ɓay hiɗen poɗontirde haray mi faala yen waɗu rendez-vous arto yon hara ko enen tunɗiɗo yewtata kanko kadi o artoya ɓawto ɗum ɗon min mi gollaygoy joni son yeehi ka front on waɗa e toon rendez-vous ɓe waɗana on ñalande nde on gollata nde wawon arde yewten sago amen min sikkude si min arino hande min wowli piiji ɗin haray fof aranzoto ɗon wawata marsirde noon fi honɗum haray kono mi wiri noon ko be yewten onon e min tun kanko kadi e min tun min yewta on faami haray kadi na yo ndaaru kaalis on na yo ndaaru jawdi ndin dewgal ngal ko ɗum ɓuri wonde important kaalis on heɓoto on faami kono ko si tawi ɓeygu ma ɗafamutirde ma ko noon joni noon ko ɗum wonɗen ndaarude fi no moƴƴira ok I promise on artoyi en wawa yewtude kanko kadi min yewta min famotira moƴƴa inchallah nani kono noon koko wowɗen ɗo goye sago amen ɗi piiji yata réseau yalta kala ko yewtuɗen ɗo kaydiji no signa kala ko yewtuɗen ɗo ko hakkude meɗen yaltata ɗo few nani hara on jarama nani albarka moɗon barka Allah Allah ɓeydu baraji amina madame jarama nani allahu akbar jaka fulɓe kañum kadi hiɓe nokkeli ɗin fof hino yewta no ara ɗo yewta probe haɗi ɓe ɗaɓɓita mawɓe maɓɓe ko to mawɓe ɓe woni haɗi ɓe tawoya mawɓe maɓɓe ɓen ɓe yewta ɓe moƴƴina hakkude maɓɓe are ɗo in noon ko yimɓe leydi moƴƴinanta on probléme ji mo on gaynali ara yo Allah moƴƴinan on ko ɗum ɗon mi wawi komi wiya ɗon fof ɗen andi gorko no duwa ha rewɓe nayo non woniri mi susta wolgal fiic na gonga Phil. I had to look at him like,